Pa ništa, standardno radi i dođe svako okupljanje, mislim da bez obzira na važnost utakmice, pripreme, odnosno naše se pripremali, nije se toliko razlikovalo, tako da ja to mislim, ja vidim to kao pozitivnu stvar i ono što je sad se to rekao, da smo svi spremni i s nestrpljenjem očekujemo utakmicu. Pa ja mislim, atmosfera je kao i uvijek dobra i svi se dobro osjećamo, svi igrači. Malo da svako jedno čeka da krene utakmica. Da čujemo još Asmira. Asmire, imate li možda neke specijalne pripreme za ovu utakmicu? Pa pripreme su iste kao svakoj drugoj utakmici, za nas nije neka specijalna utakmica, isto se igra za 3 boda, tako da je pripreme su iste kao i vaze, tako da je svako normalno se ponaša i priprema prije utakmice. S obzirom na izostanke Salhoće, Pjanića, a pošto si ti tu u sredini terena sada trebao biti playmaker, šta misliš koliko se može nadomjestiti njihov izostanak na sredini terena? Ja mislim da imamo dosta kvalitetnih igrača i sigurno da nam fali Seo, jako dobar igrač, za Pjanića još ne znam da li će igrati ili neće, ali ima tu dosta drugih igrača što mogu da ispune zadatke da budemo uspješni na ovoj utakmici. Ali se izvolite. Evo, s obzirom da sam jedini iz odbrane zadnje linije, znao da nam je Samaran spravio najviše problema u ovoj prvoj utakmici. Kako zaustaviti te njihove napade? Pa dobro, tu su neke greške se napravili u prvoj utakmici koje ćemo popraviti sutra i tako da smo dosta naučili od njega u toj utakmici. Znam da je on fizički jako veliki igrač i tehnički isto, tako da moramo dobro paziti na njega, ali to je kolektivno, ne može jedan igrač njega zaustaviti, tako da moramo jedno drugog čuvati i da to kolektivno posao radimo. Još jedno pitanje za Asmira. Grci su dosta uvježbavali igru s prekida. Da li je naša selekcija se bazirala na to ili su bile standardne pripreme? Pa malo više standardne pripreme, sigurno smo malo trenirali prekide i takve standardne situacije, ali ja mislim da imamo i mi dobri igrače što se tiče te strane, imamo visoki igrače koji su jako dobri u duelima i skokima, tako da ne sekiramo se puno o tome, oni imaju svoje jačine, tako da šta god budu stavili na nas, da možemo se braniti o tome. U istoriji naše selekcije nismo nikad uspjeli pobijediti, gol razlika na njihovoj strani, velika zaista je 11-2, evo dio najboljih napada i najbolje odbrane što se tiče naše grupe, iako je naša odbrana jedna od najboljih u kvalifikacijama, pa možemo li, eto ti si predvodnik napada u Zedina Đerku, možemo li narušiti njihov skor kada je odbrana u pitanju? Pa mislim da možemo, ja se nadam da možemo. Siguran sam i u to da nećemo o tome razmišljati kad budemo sutra igrali o toj statistici, tako da naš posao je sutra da nađemo put do njihovog gola, da kao ekipa pokušamo njih savladati, tako da sve to što je bilo u prošlosti, ja mislim da nije tako